Omuhanda kuresirho bunkenke nugaraba mu irindiro ry'enyamishwa erya Queen Elizabeth National Park kandi abaturani bagira ngo batuye nibakozesa omuhanda ogu kumara emyaka n'ebisiibo. Tuganiyeho n'ab'ekitongore ky'enyamishwa abarikutungamu akakumu kandi ebintu byo batugambire. Anga abamitoma nawo nibenda access yaki. Ezo zona n'enshonga eziri mu general management plan ey'okukora ki oba kuba buri omuntu naina interest ze. Hati nikimanyisa ki nibajujuma bamanya ebintu abantu abibashaba okubigirira aha heritage yitu nibizamu oba tubikora ki tubikuzamu kandi ninyikiriza ngo abantu nibagaha bazo mu paka kwiki bariyo nibaragana n'abarezi. Wilberforce Ongombo ahimbisibwe oyo muhezi wa RDC ashabire embaju ibiri okwikiriza n'aha nshonga egi ebone kuterezebwa. Turakore tema n'abebembezi sensitizinga abantu barigumpaka nono ronde enyama y'amangu mangu enyama bahenzere nabo bagikurire antaro gavumenti kuza kuprotekinga mu zo mpaka rero Gashakwa Dani Wasibi.